Obiskali smo Posavino in Semberjo, kjer so katastrofalne poplave kmetijstvo spravile na kolena. Farme, njive, sadovnjaki so popolnoma uničeni. Ponekod so koruzo znova presejali, drugod jo bodo morda jeseni. Ja sumnjam da ćemo tu što imati ubrat. Gdje je godina iduća na godinu da možemo nabrat pravo uložiti. Ne znam kako ćemo opstati, ovo je za mene kapitulacija. Posijali smo kukuruz, dobili smo donaciju, sjemenski kukuruz, taj neki rani, to smo zasadili gdje se moglo, gdje nije voda. Semena, ki jih je Slovenija tokrat poslala, bodo zadostovala za okoli 500 hektarov površin. V načrtu je še pošiljka krme. Žal še nimamo zagotovljenega prevoza za to krmo, zato zadeva trenutno stoji, vendar se lahko sprovede tudi v kasnejšem času, kajti vemo, da živina potrebuje krmo tudi preko zime. Prevoz semen do Sarajeva in Bjeline je opravila Slovenska vojska, ki pa je na mejah imela nemalo težav. Zaradi samih papirov, špedicije, carinikov, sama država je neke probleme imela z cariniki. To je bila posledica tega, da smo bili 4 do 6 ur na sami meji. Semena so pripeljali v skladišče Žitoprometa v Bjelini. Obupanim kmetom bodo še kako prav prišla, saj je večina koruze in sena za živino končala na deponijah. Seno jim morajo deliti, kot pravijo, po gramih. Ne možeš da svima jednako i nema toliko robe da se dobije koliko je potreba. Neće ni ova pomoć dugo da traje, tako da ne znamo kako ćemo ovu godinu, a pogotovo proleće. Sicer pa številke o škodi v kmetijstvu na tem območju letijo v nebo. Poplavljenih je bilo skoraj 25.000 hektarov obdelovalnih površin. Procjena štete zbog izgubljenog prinosa je preko 70 milijuna maraka, odnosno preko 35 milijuna eura. In to zgolj v poljedelstvu. Poplave pa so odnesle tudi skoraj 100 ton živine. V vaseh, kjer so jo rešili, pa nimajo krmil. Dnevno bi jih potrebovali okoli 20 ton. V prihodnje bo zato njihova glavna skrb, kako priskrbeti kmetom hrano za živali.